Amen and amen. Amen. Praise be to God. Welcome back. Welcome back, Bazalwane. Sianemugela. Just to digest a little bit the word of God. We have just read from Psalms 92 and 93. And we also read from the book of 1 Kings chapter 3 from verse 5 to 14, as well as the book, or rather the letter written by James chapter 4 verse 13 to 17, and then we also read chapter 5 verse 7 to 11. Now let us pray. Nkosi uNkulunkulu, hamba phambi kwethu thina silandele tinyathelweni takho, lingcweliswe lakho ligama Jesu manje naphathi. Amen. La sesifunde khona bazalwane, ngithindwa sitawudinga ku-New Testament, the letter of James. Ngithindwa yindzaba lekayikhulumako later eseqwayiso wekuthi asesiyeke bazalwane kuba ingazuthi sithi phethe thine, kuba ingazuthi tinto tentiwa ngithi siyatendela. Usinika isixwayiso lo mbhali uthi labanye benu banemkhuba wekuthi lamuhla nakusasa sitawubuya kulela dolobha sihlale umnyaka sithengise bese sithola inzuzo. Uthi ningakusho kanjani lokho? Ngoba kuphila kwenu kufanana nenkungu kuyaphephuka nje, and asiyo longayibamba. Kungako kusono phambi kwaNkulunkulu kutshengisa ukuthi wena uncike emandleni emali yakho, ukuthi you've got the financial power. Kusono phambi kwaNkulunkulu ukuthi uncike ku-security yakho, ukuthi mina ngikhiyile, mina kunalabagadile, mina kunaloko nje. Kusono kuncika kulomunye umuntu kwekuthi hey ngiyathi bani utangisika njalo umnyaka uqala nje ungithembisile ukuthi vele utoyithenga uniform yabantwana akwente konke, noma kuba khona lokho. Kodwa na we must know that the moment we start to put people lapho sesibabeke endzaweni yaNkulunkulu, we need to say uma inkosi ivuma. Andike ngingakasuki lapho angishiye ngishintsho lokuthi kuzono nalowo ukuthi wathi ukuthi kufanele ukuthi wendeni kodwa ungakwenzi is a sin. Bakhona abantu bakhuluma kahle bayibeke lento uyive, kodwa come to action dololo. So kukholwa is not an emotional thing. Well, yinto yemiswa nje thina sesifike lapha sesiyahlabela sesiyahalalisa sentani kuhle lokho, but it must go beyond that. Iye kuma action. Kukholwa kukwenda wendani wena emva kweqhuma emva kwako konke lokanalokuyana. And you know, sometimes we pray singena nje la platform sesibuye emthandazweni siqale ukuthandaza le boma forish selokhu sisemthandazweni siyathandaza sesiyangena ke la platform. So umthandazo is not kwekuthi nje sengithandazile nje sekutawungena sikhuluma silime sekutawuhlakuleke emasimini sekutakwendeka ini. Umthandazo is there to give us guidance, to give us the strength, to give us the wisdom, to give us everything that we need. Uyabona ungaba nalo lisembe nelisaha nesipedi sekuqenda yonke lento, kodwa kutholakala ukuthi umena ungena ngekhathi endlini emathulusi abe akhona. Sizathu sokuthi wena you don't use those tools. After prayer, after sasishilo ukuthi inkosi nayivuma ngitakwenta lo nalo, you then have to stand up and do something. Amen. Kodwa ube unqike emandleni kaNkulunkulu. Sitawubuya ke sifune ukuphetha
uthi sibuke lo James chapter 5 verse 7 we are 11. Lapho kuJames bazalwane sithola indzaba leyikhuluma kakhulu ngekubeketela. Uyabona le ndzaba yekubeketela iyangithinta because lana kuvetwa umlimi. Asemfunda verse 7 chapter 5. Ngawo-ke bazalwane beketelani kuze kufike inkosi. Asenibuke umlimi lolinzela sithelo semhlaba lesiligugu. Usibeketelela size sithole imvula yeqala neyeqina. Uyabona le ndzaba lena yekubeketela yebazalwane iyangithinta ngoba kubeketela is not to sit passive. Nangabe uyabeketela uyalinda kunetinto letinye lokufuna ukuthi utete kubekiswa kahle kwabekiswa ngemlimi. Wekuthi awuhlale nje nawungumlimi kwekuqala ufuna uhambe uyobiya luthango vusela uthango lwakho. Kwesibili ulanda isikhulumba noma tinkabe noma ungene ngesipeyidi noma ngelikhuba. Kwesithathu ufaka inhlanyelo phansi. Kwesine uyafaka bomanyolo ufaka yini uyahlakula lukhulu. Uthi ulinzele nje ubeketela but you are also doing something. Lokho ukuthi ngalamanye amagama kunetinto that you can do. Kunelethiye tinto letenziwa nguNkulunkulu kuphela. Uyabona ukuqhumisa kwenhlanyelo phansi akusiko kwakho. Nazo uyifakile phansi uyifakile nje sekutobona uNkulunkulu. Ukhula kwenhlanyelo akusiko kwakho kwaNkulunkulu. Uthi wenda lento ube ubambisene naNkulunkulu. You play your part, you do your part, and the other is God. Ingathi uNkulunkulu uthi angeke kente lutho nawo ngenti lutho nawo. Inhlanyelo nangabe ihlele emashelfini angeke ngiyiqhumise lapha emashelfini. Itawuhlala nje khona lapha. Number 2 khona lapha ngiseselapha. Lokuthi uyabeketela. Ubeketela ngoba vele you've got nothing to do with the other part. Ngiyabekisa nje nasawuhlanyele phansi angeke bese uthanini. Sawulimile kulima wafaka phansi inhlanyelo kodwa kuna sekwaNkulunkulu. Lokho ukuthi when you work in collaboration, in cooperation with God. Now when that le part yakho lena lenye yenziwa nguNkulunkulu wena uyilinzela ngekukholwa kwathi uNkulunkulu utawungentela lokho. So as we conclude 2025 and going to 2026 akube khona lokuthi thina kukhona irole lesidlalako kodwa simele uNkulunkulu. Kunalenye indzawanyana lengithanda ukuthi nani ke beketelani qinisani inhliziyo yenu ngobe ubuya kwenkosi sekusedude. Bazalwane ningasolani khona ningede wehluleka na umgwebo eseme emnyango. Uyabona ngithena ngifunda le university ngaba nekwethuka kancane uthi kubuya kwenkosi sekusedude ningasolani beketelelana nani na umgwebo esome emnyango. Uyabona ngeke ngaba nenhlanhla uNkulunkulu wangentela umusa lo ngakavami nginakhonolo ngingumfundisi ngayongena ecourtroom ngabona kutewa kwemaqala nami ngihleli laphana nami ngisadokhuluma lakami noma ngisadokhulunyelwa lakami ngisahleli laphayana ngilalela magistrate akhuluma lelinye icala lakalomunye bayawebhana lapha what magistrate hey khona manje nginijikela behind the pass nonke la wathi ya ngoba kadlali nansi akakhiphile ngemlomo litavele libe njani. So kuthiwa lapha ningasolani uyabona lo muntu noma ngabe ukone kangakanani nase uyifake enkantolo indzaba yakho uhlala uthula uthi gudu umele ukuthi umeli nelijaji noma na magistrate utokhuluma indzaba yakho ngoba sawuyilethe kuyo kungako athi ningasolani sawusondele nawe umgwebo wemnyango wena lophoqiwe musa kuqhubeka utilwele wena lophoqelo musa kuqhubeka uthi la
ekhathe enkantolo ngicela umxolele hlala sale sothula nje utakunika magistrate noma judge umgwebe wethi nyalo songakhuluma ubese uyashweleta inkosi yenkantolo kungonakalele ngoba inkosi yenkantolo kuyobuye kuyijabulise lo ukuthi usheshe ushwelete ungamoshi isikhathi sayo na usho nje uthi ngiyabona inkosi yenkantolo kungonakalele vele ngente kabi ithi inkosi yenkantolo ngushana swadonqane nalo kunjani usho ke wena hawo inkosi yenkantolo inkosi yami ngide kunjani okay inciphise inkosi yenkantolo now uma ngabe sibantwana bakaNkulunkulu silenzele kuya kwaJesu Masiyane emasonto la sisonta khona asakuke kume kube inafuzana boxing area noma kube ngilakubhidlitwa khona emakhaya ebantu noma kube ngilakhona kudikelwa phansi nabanye abantu uthi lona umgonsa wani lona uthi ungumfundisi wani lona uthi uyi-press team yani lona uthi intercessor yani asekume kusolana uma ngabe besolana ku-2025 2026 akume bazalwane thathani sibonele sekuhlupheka nekubheketela kwabaprofethi excuse me laba khuluma egameni lenkosi khumbulani phela ukuthi thina ngulabo labaqiniselako lesithi babusisi nake neva ngekukhuthatela kwaJob niyadike nekuthi inkosi yaletha siphetho lesini kuye ngifuna nje kuphetha ngalawo magama la ngale sengidiwe nya uyabona it was not a nice thing to be a prophet umprofeti Jeremiah kukhona la prophet akhona what kuba qede prophet bamthatha bawumfaka ejele lentsaka emkwathini uqeda prophet hayi uqeda prophet uthola isipakli ngothi what nakaqeda nje prophet phansi emkwathini waze wafika la khona Jeremiah abona ukuthi letinto lathi prophet akho sekuphele iminyaka uNkulunkulu aka-ethi njengoba Jeremiah bekagade ethi uNkulunkulu tawu-etha kwathi uthide uNkulunkulu avela athule nje uNkulunkulu athi aphinda kweNkulunkulu lapho batshele kenyalo Jeremiah ukuthi sengidabenta nje ngibende nje awu Jeremiah aphinda kuye nabatshele avela athule nje uNkulunkulu wathi Jeremiah wangiyena ngayengeka ngoba wawunemandla kunami nyalo ke lalela uNkulunkulu sengidawuthula ngithi kuthi angiphindi nje ngikhulume lutho egameni lakho now let verse 10 now Jeremiah chapter 20 verse 7 Jeremiah chapter 20 verse 7 ukhuluma Jeremiah kubuhlungu empilweni yakhe uthi awusimakathe wangiyena nami ngayengeka wangehlula ngemandla waphumelela nyalo sengiyihlekisa abantu lonke lilanga bonke abantu bayangiphukuta njalo nje nangikhuluma ngikhala ngimemede kulwa nembubhizo ukhuluma Jeremiah ubuhlungu bakhe usimakathe ngifuna ukuthi uyabona kulesinye isikhathi kuma sishumayela livangeli laNkulunkulu linebuhlungu balo lokulishumayela lokukhuda lokukhawula abantu kwekuthi akusiyo indlela leyo kodwa kumnandi ngoba if we are genuine in that ubese uyavela uNkulunkulu ngilishiye phakathi leliverse sengiyaqhubeka nalo verse 8 b wakhona uthi ngakho livi lasimakathe selingithele ngelihlazo nenhlekisa lonke lilanga kodwa verse 9 ngathi ngingeke ngisabida futhi ngeke ngisambida futhi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe livi lakhe lisenhlithweni yami lishisa njengemlilo lovalelwe emathanjeni ami sengitsiniwe ulibanzetela ngekhathi kimi ngempela angisakhona
uthi Jeremiah nakathi angeke ngisakhuluma uNkulunkulu wafaka lelivi kenyalo wahlushwa kulelivi wathula uNkulunkulu livi lavutha njengemlilo emkantsheni waJeremiah kulesi isikhathi sishumayela siqhubeka nendlela yenkolo ngoba lelivi ngilo leleswe selenta umsebenzi ngiyaye ngathi emalanga ledlulile ngathi the word of God has the inherent power alinikwa ngime amandla anakulo Jeremiah nesikashito angeke ngisasho lutho la suka livi lengatito lamgujaguja wa Jeremiah ngensathuma ngamane ngife bangamane bahleke uyabona ungakafiki lapho nekhola kwakho kuthi sebangakhuluma noma ngabe yini mina angeke ngikuyeke ukholwa angeke ngiqabane naNkulunkulu unetimo lesifikisa lapho kwegcina lokukhulunywa ngako kukhulunywe ngekukhuthathela kwaJob the perseverance of Job indzaba yekukholwa ikhuluma ngeperseverance akusho ukuthi Job asikhuluma nga-2026 kuthi yonke into nje kutoba nge-red carpet kube nge-bed of roses kube njanjanyana still uma ngabe sitakume eqinisweni ikhona lento letawushita njengekwekuthi hawu benikhulumani benideclara ini ngalo 2025 6 wenu buka nje into tinjani sethi even worse than before kodwa nasibethelwa ngaJobe lokho wakhuthatela uyambona mosho walahlekelwa ngokonke and Jobe bekangadi njengathi thina namuhla sesifunda Jobe ukuthi hayi phela kwakuhlangana sathane naNkulunkulu ba discuss Jobe bekangadi ukuthi kwendekane empilweni yakhe njengoba nawe ungadi ukuthi 2026 kuthi awendekani labanye bethu bathi upapa metilongweni sebake bavalelwa labanye sebake bathola siqwayi labanye bathola sebabuye empedlela labanye bathola baqoshwa emsebentini labanye bathola so lokungibona kumqoka akusiko lokuthi into ihamba as you have planned atihambe as God has planned noma sathane angafika atogwegisa ukuthi uthi ushayele isathane likhiphe libhola animikisele nakulo mfuna ukutshela khona ukuthi ekugcineni uNkulunkulu wasebenzisa kuhlupheka kwaJobe against Sitha singenta sikwendele sikwenta ke empilweni yakho but you must know ukuthi it's not the enemy's voice that will last in your life la siyambona Jobe ukuthi wakwalahlekelwa konke kwenteka konke lokanaloku yalesikwatini but sandla saNkulunkulu sasimsekele Jobe nako lokufuna ukuthi ukwathi umntwana kaNkulunkulu noma kungavelana empilweni yakho but sandla saNkulunkulu sitawuqhubeka sikusekele sibe sethi kwakho number 2 Jobe siphetho sakhe saba sihle kakhulu kunaqala uyabona lesitha lesicabanga ukuthi sidiqela phansi wena utophelelwa ngumsebenzi wena utawugula wena utawuboshwa utobuya songetulu kwalesimo musa kwalesimo the present situation uphelelwe ngemandla yathi ukuthi uNkulunkulu ukulungiselela better things after this angiphethe ngalawo wekuthi lesimo saJobe uNkulunkulu wasisebenzisa ukuthi sibe yi-teaching aid etingelosini tingelositamanga ukuthi hawu kukhona umuntu lobhekethela into zentonakele kangaka empilweni yakhe kwentekane emhlabeni yafunda tingelosi ukuthi umuntu wakhiwe ngalenye imaterial nawe 2025 lesiphuma kuye na ungabuka ukuthi uhambe lo engcekuto kuneni la khona labanye bacabanga ukuthi uyafa labanye bacabanga ukuthi uyaqoshwa labanye bacabanga ukuthi awuphinde ube lutho emhlabeni kodwa look at you today nalokugula lokhala ngawuthi hawu mina lukhalo hawu mina liso hawu mina inhlitiyo hawu mina yini buka ukuthi ukuphi namuhla kube bekuya ngalobuhlungu ukufa empilweni yakho ucabanga ukuthi ngawuyaphila wena tingelosi tiyamangala nanyalo ti hawu
tikhamisa umlomo tishaye tandla. Uphile njani lo muntu kulobuhlungu nobungaka? Uvuke njani wathi ufile? Tikhona letibonako nathi sibantu. We are learning something out of your situation. Simo sakho khona lesifundisa kona. Yathi ke Musa kuthi khalela, ukhale bakushaya 2025 sithi siyadlula singena 2026. Mila umbani wathi uyahlanya uthi uhambile nathi Nkosi leminyaka lemingaka awuzange usishiye. Uyibonge Nkosi. Forget about the bad things that happened in your life. It was for your promotion. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu siyabonga. Umuhle Nkosi, umuhle nsulu yemfihlakalo. Umuhle uNkulunkulu ngoba wenda tonke into utente kahle. Wendelela bakholwa Nkosi indlela ehlale kalahlonga sibi. Ubentele babothu lona amandla onke lalaba ngaboni khona ukuthi Nkosi kungake kuqhume lutho kulomhlabathi lo, kodwa wena uNkulunkulu you make things to sprout even in a dry place, in a hard surface. But Lord, you are still able to bring honey and oil for your people, the oil of gladness. My God and my Father, Baba siyabonga namuhla uNkulunkulu ukuthi we are in this day, we are in this hour because of you, Lord Jesus. Baba siyabonga, busisa Nkosi bantwana bakho, busisa uNkulunkulu wethu lona amandla onke, bonke labahamba ngendlela yakho egameni likaJesu akubebethe Nkosi labatawuhlala bakhala